ubukela bakhona emakhaya bingelela ubukela umthandazo lamini pe-30 Mpumalanga. Ngicabanga ukuthi into engalunga manje nendlela engibona ngesikhathi samanje umuntu nomuntu akafune indlela yokuphila manje ukuthi athi ahambe emhlabeni abawakhile umuzi wakhe ayakhile indlu ekhaya kubo abashile abantu abakhimela sele bayidla kube khona akuzamile for abantwana bakhe. Umuntu uzobheka yonke into ekhona emhlabeni ngeke kusiza ngoba kuyahanjwa manje embulo khona ekhaya khamba omncane khamba omdala khambe nonjanjani akusakhethi bala muntu soba kuhleshwe la hayi mina ngiyabona after 5 years after 3 years uyobukuphoza kanti ukuphila so babe ikhona indlela ukuthi ungavuleka isikhala khona imbobo engavuleka manje ayivulwe kutholakale imali impilo iyephambili ayikho indlela ongayenza noma ngabe into yesintu ngaba umuthi ngaba yiwasho ngaba kentabeni ngaba isithunywa ngaba idlozi lapho kulesikhala khona sisebenzise ukwazi impilo iyephambili nawe ufe sonke bathi ujabula ngoba le nyama isijabulisa kombulo khona ekhaya end of the end iya enhlabathini end of the end yodliwa yini intithwane embulo khona ekhaya ngakwenza ukuthi kumele ukwazi ukuthi ungahamba kuphi la emhlabeni. So ngithi ke elami masikhona isikhala esivela sisebenzise mayikhondele ekuthola imali sebenzisa sukuma ungahlali phansi ulwe nempilo yakho umbulo khona ekhaya ukuthi bathina abantu eyokusiza because abantu bohlezi bakhuluma Nkosi kubusise.